République démocratique du Congo, RDC, ni nchi ya Afrika yenye ukubwa wake ni ukubwa wa Ulaya kugawanywa mara 4. Hata kama ni vigumu, mashahidi wa Yehova wanagawanya Biblia na vichapo vya kusaidia watu kuelewa Biblia katika nchi yote. Safari hiyo inaanzia kwenye biro ya tawi ya mashahidi wa Yehova ya Afrique du Sud. Biro zetu za tawi zinaitwa Beteli. Magazeti na vichapo vingine vinachapishwa huko, kisha vinasafirishwa kwa motokari kubwa kubwa mpaka Kongo. Kila mwezi, motokari hizo zinasafiri kilometre 1400, zinavuka mipaka ya nchi nyingi. Safari hiyo ni ya magumu mengi, kama kawaida katika nchi nyingi za Afrika, na inachukua siku 21 ili vichapo vifike salama kwenye biro ya tawi ya Kinshasa. Lakini safari haishie hapo. Kutoka Kinshasa, mashua inafanya siku 14 kwenye Fleuve Congo, safari ya kilometre 1200. Wakati wa safari hiyo, vichapo vinavuka Equateur ili kufika Bumba. Kwa sababu hakuna barabara za mzuri, ndugu wanatumia sana kinga na pikipiki ili kusafirisha vichapo. Huko Bumba, ndugu wanasaidiana haraka ili vichapo vifike kwa wakati mu makutaniko. Philippe anajitolea kusafiri kilometre 100 kutoka Bumba mpaka Yandongi, na anabeba kwenye kinga yake vichapo vyenye uzito wa kilo 180. Ninajikaza sana safari ifanye siku 2 tu ili nirudie kujifunza Biblia na familia yangu. Anasafiri tena kutoka Bumba kwenda Bondo. Safari hiyo ya kilometre 425 inachukua siku 7 kwenda tu. Barabara hazitengenezwe mzuri, na mvua ikinyesha zinaharibika kabisa. Mubaya sana. Wakati nafikisha vichapo, ndugu wote wanipokea kwa furaha kubwa. Wanakuja kupokea mizigo, wanasimamisha kinga na kushusha vichapo. Wakati huo, mimi ninakaa pembeni. Wananipokea mzuri sana. Mathieu anasafiri kilometre 200 na mtumbwi wake ili kufikisha vichapo Mombongo. Ni mmoja wa wale wanajitolea ili kusafirisha vichapo kila mwezi. Safari hiyo inachukua siku 4 kama hali ya hewa iko mzuri. Wakati nafanya safari hiyo, najisikia kuwa kwenye Beteli. Mtumbwi wangu ni kama Beteli yenye kutembea juu ya maji. Wakati tunafika, ndugu wanatupokea kwa furaha. Wanafurahi sana na kumshukuru Yehova kwa mpango huu wa kuwafikishia vichapo kwa wakati. Munara wa Mulinzi unachapishwa katika lugha zaidi ya 240 katika dunia yote. Safari hii mpaka sehemu za mbali sana za Kongo inaonyesha bidii yenye mashahidi wa Yehova wanafanya ili kutolea watu ujumbe wa Biblia wenye kuokoa uzima.